Ошентип жаш күт мезгил экен, ошо мезгилде иштеген жаш болгон экен. Көп нерсени үйрөнүп мына токтогон урузбай экен, бул жерде отурат, бул жерде отурат, дагы башка жаткан жайларыбыздын жоогайлар болуп, ошол насааттарды айтышты. Ошол насааттарды угуп, көп нерсени үйрөнүп, сураган айы жок дегенде сурай берсем мен билбегеним. Тартынбастан. Кантсем болот, кантип сүйлөсөк болот. Ошентип жүрүшү даражага жеттим. Мен үйленген кийин эл артын ачыштын беришти. Министрликтин грамотасын беришти. Мактанып көрөнүм өз орточосунда. Азыр жетеğinde 2 yıl olup pensiya çıkarım. Yeteğin desem, yok azıcık direktör canım benim yaşçıyım. Ketmeyeyim diye. Burada kızlarga ayttım, ben salayım, iyileşet, ketmeyeyim. Özümce suyundum, nasıl benim emgirdim var ekan de. Suyunosun ekan. Ama daha özgür başladım. Özümden başladım. Tedbirimiz yaxshi olsa gerek. Sizler şarkılardan Günümüz yaxshi olsa gerek de. Günümüz yaxshi olsa değil. Bizim orada bir kulüpler arkamdan anlatayım var. 5 milyon oldu. Zamanımız yaxshi iltimos ve tamaşanın anlatımcısı. İkinci benim yaşarken siz dersiniz. Benim 10 yıl desem sen okuttuğunuzda bulup 5 yıl gecik yağını yaşardık biz. Sizlerdi görüp, sizlerdi konuşunca bizim emiyeğimiz, kolektivimde tangal oldu. 40 yıl internet bununda balar gelmez. 40 yıl işledim şu internetler. Bunda interneti yoktu. Bunda neme kılıp özünün salımını koşkan okusalar bolgan yok. 86 yılına günlere gelip özünün vakti. O soğukça ne istep yürüstü. Onlar daha geletler mi? Mahtandım. Klaslardan geliş etti daha. Bunda balkonu günlere bırakmak. Günlere günlere olmak. Gelip şunçalık muhallimler ketkeden okuşçular şunca razı oluştu. Büyükde şunca okuşçular sizler şu mektebi kançalık kısaman yeni akıptı. Şunca suyucu da, şunun sinir olsa da, yaş olsa da, terbiye olanında gelip bizde üçünde yaşlıklar geçiyor. Oşolozun 280 dolar lazım. 280 dolar savab tiysin sizlerce. Bizge tiysin. Son bala çakalarının tinç koluna. Mitogaz klastaşsın. Şunu kızız okuluna. Sen nevleri okuluna. Nevleri toyamlar olsa, kız toyamlar olsa çıkırıyorlar. Ekinci atene var biz katışamaz. Oğuzdan giden aparağız konu oğuzlarında. Biz nevleri okalım. Nevre toyamlar biz çıkırıyorlar. Geliniz de. Zaman halinde ortadan kımırda. Keyliğimiz uçağı havaya öncekilerinde uçak çayları koyalım. Buranın matap konusunda gelinizlerden tazminatlar uçağı suyun ortam. Daha çok suyun öndesem sucuğu ortam. Bana suyun öndesem sözüm var öyle. Allah şirketinden kızlarına gelin dermedi. Sebebi gelin dermedi hiç gördüm öyle de. O da buna gelin dermiş olmadı. Baktıkta, ondan başka nesine gerek yok. Yok, bundan da varlık bundan ama artık. Yeni silmiyor musunlar? Daima sil yapacağım. İkincide Recep Görümüz sağlık verken cizmelerinde açamacağımız Trabzon falan burada çıkıyoruz gelmişler. Burada çıkıyoruz. Recep Görümünden Ayaş kızlarım, ayaş baldarımızı ayaş kızlarımdan dostlarım Trabzon'un günlüğü bayramından beri yemeyiz. Ben şu sevgi şunçalıklı bir program sürekli uzun nasıl program ekelim. Ben bir yol mesela bu kadar oyun haftamasında Allah Teala'nın birinci günlere sevipçi olduk şimdi. Canlı özü canlı sözcülükle mektepte gelip gece kadar bunlarla sıyla söz söyleyip uçunduk gelip. Ama şimdi yer gibi varlar hafta çocuk gibi uçunduk.
Bunayın Kuday'ın her birisi özünün belgelenen vakti saati oladı ki, Kuday'ın buyruğan günü oladı ki, Kuday'ın şu günü buyurtursa böyle oturasınlar, biz böyle oturarız. Ne demek için? Şu ıltımağına daima ıltımağ buluyorsun, ömrünün aklından çevirin. Doktorlarla var, şu bir klasta okup bir de cüzdanlar, bunu unutma cüzdanlar. Naravuzda kança ağaylar, kança baldarlar ötüp ettim. Kuday'ım Allah'ın şu dünyada doğru bilsin, жақсы жерде bilsin. Қарап отырсам өмір аз екен, уақыт өте жашайды екенбіз. Ошон үчүн эми аздыр көптүр көңүл неберели болуп калыпсыңар. Мурат чакан болуп калган өзүңөрдү көңүлүңүзгө неберелер катташкыла. Тууган эле катташпаса жастарга жакпаган эми классташтарым баардыгына ден соолук каалайм. Аман болгула. Кудайдан эмне тілесең ошо тілеңдер. Алла таала кабыл кылсын силерге дагы бактылуу карлык тилейм. Биз бактылуу карлык издейбиз. Мындайга окшогон кыздарыңар, балдарыңар болсун. Балдар кичинекей эле бирөө жарымы чыгат экен. Баардыгы эле күн болуп, 5 балам болсо 5-өн 5 түрдүү, турмушу 5 түрдүү, кыя жоору болот экен. Ата-энеге күнсүз болот экен. Ошонун ичинен балдарыңардын ичинен бирөө чыгат экен. Каттап калбады, Америка калбады, Турциясы калбады, Пакистан, Малайзияга чейин калбады. Эми шүпүр кылгандардын ичинен уюштуруучусу ушул. Өлкөлөрдүн сиңдилерин алып келипсиң, бергилсиңер Мартинеге, мен алып бартам. Ажыга деле ушуну алып, ушул жөнөттү. Бул болбосо бизде ажыга барабыз деген деле оюбуз жок эле. Атасы болсо жок, мен самолетто түшсөм өлөм, жүрөгүм ооруйт деп корко берет элем. Азыр биринчи жолу ошо ажыга жөнөттү. Бир убадасын алып туруп, мен ушундай убадам атканам, сиз барасызбы ажыга десем, барам кызым деген. Бул убадасын аткарып, бир ишти аткарды. Анан эмичи эмне кыласыз десем, мен барайын дейт. Анан ажыга барып келгенден кийин анан узак жол 5 саат деген ишти билесиң экенде жол. Анан келгенден Америкага 14 саат, Турцияга чейин 5 саат, Турциядан Америкага 14 саат учат. Бейман учуп барып келди. Кудайым буйруса көрөт экенбиз. Силердин да ушул күн арада балдарыңардан да, кыздарыңардан да күйүндүрүүчүсү чыксын. Силерди да ошо карыганыңарда ойнотуп, эки жака алып барып, силерди ардактай турган балдар чыксын балдар. Ушу баардыгыңарга ден соолук. Аман болуңар. Бұл біріншісі емес, бұл ақырғысы емес, дағы ұшырашады. Ең үшін мектепте бірі-бірін сыйлаған біздің ағайларымыз. Мысалы бір күн ағайымыз келіп қалса, екінші ағай ежекелеріміз сабақтан өтіп тұрған. Азырғыдан сен сабағын өтіп тұрсың, сен 2 сағат өтіп бересің де. Бұл ежекелер ағайларда болған емес. Ошондойлардың арасының ішінде біздің милиция ежекеміз. Bizim ежекелерimiz gelmeye kalganda Kırgızçıl adayattan savaş verip durgan. Esingerde vardır ha? Oşoğun emeğimiz için, oşoğa biz ejeke bir eki olsanız aytıp başlamız. Şunday siz menden ötüp gitti, men senin emne için işleyişim gerek degen söz bolgan emez. Oşoğun terbiyen var, bunda bizge joldur. Rahmat sizlerge. Sizlerden hiç neyse biz Alman'da kurtulmayacağız. Bizler ejeke salamatlıklı dep bolganda söz oşo jeli. Oşo söz kimde köyümüz tanışıyoruz. Rahmat düşüncesi var. Bizden itapat tarafında жаңылып өткөндө мына кылай. 5 жыл мурда ана күнара келген бир өзү. Анан кийин мыналардын мектебинде бул бизден кетип калган. Булардын мектебинде жылда болот ушундай мерекелер. Биздин мектепте жок. Биздики баягы тушка кеткен үчүн да биз мойнубузга алабыз. Биз ыраазыбыз, эчтеке бүтпөйбүз да. Биздин балдар туш жакшы. Тынч болсун, анан болсун дегендер ниеттер. Булардын мектебинде жылдар ушундай тартады. Sizler, bakıyorum kızlar, bakıyorum balдар bolsunlar. Sizlerden bundan bir yaka iyilik kalır. Bundan bir yaka daha kuşuluk tırmanlardan жазбак. Sizlerge den soğuk, bala çakana bilen yüzüge vur, boşuna kolun ayır, apam menen tınç bolur. Bizge alamaz, bezekenden koysanız jeyecek. Rahmat, şunca uyuşturgan. Ana bezekelerimizlerden men tazim ederim. Men gelgende bular uşul mektepten Çıkan ejikeler çıkan. Men şu kunga çeyip
Uşularga ejeke en başta sektorlar ejeke. Uşularga biz alganda. Oşonun der uşularga deminde mına agay oturadi. Uşularga deminde geletanda. Qiynalgan ender uşular ejeke deymiz. Şu ejekelerge de uzun ömür kalır. Sizlerge çın den soğuk kalır. Biz bu akşam yer için bekleyelim. Cürelerle. Ben uyuşturucu kullandım. Acaba uyuşturucu. Yok, sen de gagalinsin de. Gir tez taraftan neden giriyor? Dastanlar, ne mesela? Dastanlar, Oğuz'dan giriyor, Dastanlar sol cevap alıyor. Gel bir sakla. Ülkeden mevcutlu kursam tasasında hesap olması. Özelde atlas Dokuşu, çaştığımız tanımlarla niye? Ama o boyu kaydı oldu. Sen var orada. Sen genellikle orada. 20 yıldır, 15 yıldır orada. Sözüm tutur koyar. Sonra orada yemek olur. Ama işte rahmat. Sıcağı okuduk. Biz düşün çoktur. Kaçarsın olmazsa. O anlamda çok üç işler yeki kaç. Çeşkede ne olmuş? Es olsa son taksi en biliyorum. Olsa usta onda kekemler. Size rahmat var. Tamam. Orası bayağı gayet. Tamam ben karşım. Rahmat. Biz esnep memleket alsın. Kardeşler, sıkmayın. Niye geliyorsunuz? Cevap olsun. Ama doğru arkadaşlar, kardeşler, uyuşturuculuk, demeli kullananlarımız, bizim de şu anda sizleri okuduk, sizleri kayber verip, bizim karakterlerdi. İnti koymadık, sizlerin imleyin var. Sebebi biz birbirimizi düşündük. Hep o sözümle ağzım, büyüğüne varan çok kız, telefonlarla sürüyorsun, gele kaldı. Şu dersege kızılıp, bizi siylap vergen kızlarımızga rahmat. Şunçalık üylerimizde turmuş değişiklikler, özüne bilesinler, ayal kişi bu düğün kutu olur. Düğündeki işte turmuşlar, günlere rahmat, Pakistan'a çıkıyorduk. Biz bir oz telefon bile, İngilizce'nin ala geldi. Ötkönde siz gelen bağladınız, çarşaf olan ekles, biz sizler anlamda çarşaflı bile, vaktiniz olmaya kaldı. Şurada sizlerge rahmat kızlar. Şularda uyuşturgan bizim dostumuz Kadir Tecrübe'ye rahmat. Şu dostlarımı, benim klaslaşlarımın biri nekli olan Kapan Taşkanlar'ın toplu köylerinde yaşlıkta buyurulan hayırlar. Sizlerge rahmat. Bizim yiyeceklerimizge rahmat. Onlar anlığı birbirimize sevsin. İşim onu yaptı, gözü canlı işte kendini kullanmayasın. Bunu azı turmuşta görüp otamız. Жалғыз oğul қандай olur, жалғыз қыз қандай olur. Benim başıma ötüp тұрады. Benim әкемнің баласы, жалғыз. Өткенде үйленгенде бір жоғын selamla ne davali. Yok degen apa bir kız cebin demek dur koy öyle. Degen sözler bolmadı da kaldı. Ben şu әкемнің баласын, şu жалғыз bol olsun deb hareket kılıp demek kılıp. Yok bu жалғыздық en жаман нәрсе. Şoğa bu birbirimizni düşüngen, birbirimizin sözü de ekledim baba. Oldu. Klaslaştım. Sizlerle rahmet. Benim masada klasman oldu mu? Ölçülerinde kapatma bağlı. Toplamızda senlerin bağlı öğretim. İkicinin birisini de diyeyim ben. Ya o tanısamar gerek ha. Bu Celi'yi Sakbay degen bizim dostumuz budur. Şöyle bir okuganımız. Bala vaxtında neye mi vaxt oldu? Sebebi biz topladık bu vaxtda 15 gün bu işe getip boladı. Şu neredeki Caman Dil Bekeme'nin plan bir mexaniki. Sen mesela bu ejegeden katta ejegende agar da Albert Abay'ın muşin jegende bu direktör oluş keregiler şapkadan jebe plan bir mexanik bolup kalganda. Dostum şu biraz söz aytып şunlar
ejiklarga qala biz maktabda apasini jilib o'tirsak. O'zma yashab yurgan. Apasi mening abijim bo'ladi. Qana bir chekadan aytadi, bir chekadan. Aynoshtakka yo'q, kimlarni aytdi? Meni yo'q, men aytdim. Alias. Anam Beğaliye tabii tanıtan, ağabeyim tanımadım, geceklerim ben tanıtan. Yemin mandayken de vakit degen şundayken uzak yıl ötüp gitti, az yaşayıp yaşam ayaklar, 40 yılga yakınlığa yaşayıp koydum ben. 37 yıl şunday bolup Yemin az candan görüp, göz görüp yaşam, her zaman tanıtan, her zaman şöyle olacak. Özgür sporluk vardı, özgürlükler, yaşı üzerinde aşık etti. Ağabeyler varken, bakma, Mervetler varken, ağabeyler. Şu akşamda Emanlar sonra kurtular, emanlarla paylaşıyoruz bazı. Şunlar çoğunluğu sultanımız gelip resimde paylaşıyoruz. Şuraya işte cumhurda okumalı, cumhurda paylaşıyoruz. Yoluşa beraber bunlar yemeği nasıl eken yoluşup. Hazırdağı kışkı vaktiyle geldim. Ve işimi şunday. Anlar sen düşünüyorsun. Ne dediler mi ama bana kesinler, barınlarına şükür. Barınlarına şu ders olukta. Onday yoluşu bir öğrenlik. Şu da mı? Daha havasının kalgandağı gelip oturup süreçlerimiz var. Evet o yemeğini Hamakir'de tanıdım. Cumhur'u tanıdım da bugün tecrübeye. Tatar bayramda bakan verdi. Bazen şanslı. Tamam. Baştan al, baştan al. Orozbay ağaydı, bardığınızı tanışınız gerek. Sebebi, Orozbay ağaydı plastilin bardığın uğurdağansın. Turağı, plastilinde turuttan bardığın uğurdağansın. Moynuma kaldılar. Tanımaya kaldım, ben sana tanımadım. Deme, internette iki Orozbay var da. Çoğun Orozbay, kişilik Orozbay. Benim babam boyu uzun bolğan için çoğun Orozbay dediler. Orozbay ağaydım boyu kişilik bolğan için kişilik Orozbay Yok, dediler. sizin papanız sürütten sabah bir çile. Annesinizden çıkar bak. Tanımay buldunuz mu ya? Turuttan sabah bir çile. Parasının bardağına unutamam sana. Sen çıkardın babam oydu. Çaydan aldığınızda, çaydan aldığınızda. Emin olmatız, ne kadar? Kızdım. Var. Kızdım, 40 çarşıvılıktaydı. Şu dizmeni okuyan, şu sözlü, şu Roza'dan başlasak. Roza bir ekol söz. Ben Süleyman biliyorum, o çilede bir defa. Başımızı biriktirip, çok oturarız. Bugünkü eceler, ağaylar, birinciden, bugünkü ulu bayramımızlar bilen, barın gibi muhalim olsun. Bayramımızlar bilen. Anan gelgenimizlerge rahmat, bizge bu vaqt bölüp, şunu uyuşturgan baldarga rahmat deb aytayın deb baytam bir hareket kılasınlar. Gelgenimizlerge rahmat, ömrüңүздөр uzun bolsun, baktırlıqanlıqты görüңүздөр, bundan keyin dagı. Tinç bolуңуздар, densoqluk bersiңizday. Anan balдар, kızlar barыңar tinç bolgular, barыңarga tiyişöyle. Tinç bolgay, işiңер ilgeri bolsun. Kudayım küçük batır etsin. My name is Rosen. Men misal üçün klass yetekçisi Albert ağa birinci to'xtagan ekan, ondan keyin Albert ağa bizni ko'p vaqtgacha bizning tarbiyachi bo'lib ishlaydi. Tanishlar men İbrahim ağay bizni tarbiyachi bo'lib yurdi. Qancha emizga chidadingiz, qancha nervingizni getirdingiz, chindab qiynag'imiz. U vaqtda biz qizlarga nima yo'q, ballarimiz sho'g'raq bo'lib chiqdi. Rahmat, bizni shunday tarbiya qilganimiz uchun o'sha tarbiya bo'yicha juramiz. Hozirgi tarbiya boshqacha, misol uchun hozirgi bolalar bunday emas. Biz o'shanda bo'yicha, o'shanda qanday tarbiya, o'shanda bo'yicha juramiz. Ichimiz o'sha bo'yicha, tishimiz ham o'zgarib ketdi biz barchamiz. Bu vaqt o'tdi, umrimiz o'tdi. Endi mana deb ikki ko'rishmaydi, ikki odam ko'rishdi deganda mana barimiz ko'rishib o'tiramiz. Qayoqlardan keldi, misol uchun barimiz birimiz xayoldan keldik. Men vaqtim yo'qli, biroq telefonda kimya söylaganda uchib keldim. Şimdi bir görüşelim dedi. Ana keyin barыңızlar rahmat, tinch bo'lingizlar. Uy bilaningizlar bilan bola chaqanglar bilan baringlar tinch bo'linglar. Tinch bo'laylik, shunday ko'rishib turaylik, yaxshiliklarda g'ana. Siz aytmadınız. Bayramlar bilen. Biz üçün de bayram ha, kasnaşlar. Çok böyle düşünce. Mesela 40 yılda meseleyle görüşüp oturarız. Bayram biz üçün.
ne deyim, şu ecekiler negisi birinci toktagada etken, siz fundamenti jakşı bergen ekesiz, fundamenti sizden bizge tarbiyalıyor. Sizge rahmat. Semet dayıva buyurganız. Anan keyin dayıda geldi men uyda oturup alıp dele oylanam da epi bayağı turmuş bulgandan keyin turmuşta жүргөнүңөн keyin үйүңдө ойлоносуң. Мынтип отурганда эжекелердин баягы барып келип үйүнө жүгүрүп иштеп кайра ишке баргандары элестейт көзүмө отуруп алып анан ойлоносуң эжекелер турушат эмне кылды эле деп. Анан Замира эжекени да көп эстейм, себеби жаңы келин болуп жүгүрүп кыйын алеге баягы алас көнөгү күйүп бар эле. Сону кыллап барып келет эле да. Анан кийин онун неме кылгандан кийин баягы өзүбүз анан буга келип өзүбүз да иштеп калдыкпы. İştegende andan keyin значит ошо жетишкен го мен деле жетишим керек деп анан биз деле иштей баштадык да. Баланы таштап коесуң, кээде көтөрүп алып жүгүрүп кетесиң. Ошентип анан кийин Кудайга шүгүр. Ушуга жеттик. Негизинде силердин тарбияңар. Анан агай биз ушу жакшы класс үчүн ушунча мугалим алмашып мектепте өттүк. Рахмат. Тарбия бергендерге мындан бuyaka дагы өмүрүңөрдү билсең Кудайым Аллайым канча өмүр берсе, ошо күндөрдү жакшылык менен көргүлө. Бала чакалардын, немерелердин, озурматтарын көргүлө. Жакшы күндөрдө дагы ушинтип жолугуп жүрөлү да. Классташтар рахмат силерге. Мен мисалы кээде ойлоносуң баардыгы 20 жылдык кылып, баягы мынтип ойлонуп жолугушуу кылганда өзүмчө отуруп алып өксүйт элем. Мен интернатта окуп, ушу көрүп мындай бизде болбой калды да деген ой келет эле да. Силерге кандай болот билбейм. Баардыгы жолугушкан сөзсүз түрдө. Анан баягы өзүнчө арзабаз кылат экенсиң, ошол эми Кудай кааласа насип кылды бизге деле. Ошол күндөргө шүгүр эми көрсөткөндө ушул күндөрдө. Силерге рахмат, уштургандарга. Үй бүлөңөр менен тынч болгула. Келиндер силерге рахмат. Мындан бuyaka ушу жаш өмүрдагы жакшы күндөрдү урмана берсин. Бала чакаңардын күнү, неберелердин арзабаз күнү. Ушу төрүндө бар болгонун сүрө бергиле. Истер силерге да рахмат, үй бүлөңөр менен, бала чакаңар менен дайыма тынч болойлу, жакшы күндөрдү көрүшүп турайлы да. Майрамыңыздар менен куттаймын. Классташтар, силер дагы, кыздар дагы, келиндерибиз дагы, силерге дагы ушу бардыгыбызга эле ушу тынчылык, ден соолук бала бакырабызга, неберелерибизге, үй бүлөбүзгө теги эле Кыргызстан боюнча бардыгыбыз тынч болойлу, мамлекет боюнча бардыгыбыз тынч болойлу. Мен 7 класста агай кабыл алган, сиз албетте агай. 7 класста келгем, 2 жыл окудум. Ибрагим агайым, Замира эжекем, Гүлиз эжекем, бул эжекелердин бардыгын эле тааныймын. Келгем 2 жыл окуган менен бардыгыңар эсимдесиңер. Мен дагы ушундай сүйүнүп кылымдан турамын. Аз болсо дагы мындай эстен кетпейт да эми окуган күндөрүм. Ошо мектептен билим алдым, жаманбы жакшы болду көппү. Кудайга шүгүр. Мен дагы 4 балам бар. Кудайга шүгүр элдин катарында үйлөп жайлап барган күндөрдөн бир күнүм калды азыр. Ушу тааныштыра кетсем, ушу мындан бuyaka мына жакшы күндөрдө жолугушайлы, жолугушуулар көп боло берсин. Балдар силерге дагы рахмат, уштурган кыздар силерге дагы. Агай силерге эжекелер баарыңыздар тынч болуңуздар. Жакшы күндө жолугушайлы, дагы жолуга берейли. Ушу агай эжекелер, классташ балдар, кыздар, ошо келиндер, ушу бардыгыңыздардын ушу бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Ушу 1-сентябрь билим күнү менен кече өтүп кеткен сентябрь майрам менен кече бир күн болду өтүп кеткен майрам менен куттуктайм бардыгыңыздарга. Ишиңиздерге ийгилик каалайм. Ошо дайыма ошо ойноп күлүп жүзүңөрдөн табасын жанып күлүп жайнап жүрө бергиле. Ошо бала чака менен бактылуу болуңуздар. Тойлордо барды бирге болуп жолугушайлы. Ушу бардыгыбыз тынч болойлу. Arışkanımız yaşayalım bu. Bir günler. Sizlerden düşünce gelip oturup bizimle özge karşı geldiğinizler için çok rahmat. Жақсы мынандай дастарханда жақсы отыра беріңіздер. Анан кийин мына балдарыңызга дагы баягы эмне деп коет, жерди дагы жер кылган дагы аял, жерди жер кылган аял дегенде ушу балдарыңыздын аялдарына дагы чоң рахмат.
Жанатан бери сөздер айтылып келди. Ушул сөздөрдүн баардыгына мен кошулам. Баардыгыңыздар байболуна дайыма ушундай жарып, мындай немеде жакшы отуруп, жакшы каалооңуздар, ошо жакшы билгиңиздерге айтып. Урматтуу агайлар, эжелер, урматтуу классташтар, кыздар. Бүгүнкү мен атам дайыма айтып турчу эле. Балки ушул зор бактын биридир деп Рыспай ага ырдап кетпеди. Бактын эң зор бактардын бирөөсү ушул болсо керек. Кудайга шүгүр, мына 37 жылда жолугушуп отурабыз. 37 жыл жаңы төрөлгөн бала 37 жашка чыкты деген эле өмүр. Эми ушул бүгүнкү күнү ушинтип жолугуп отуруп, ушундай немеге жеткизген биздин достор мына башынан баштаган Тажыбай досума, Гүлнара досума миңнигите рахмат, ыраазычылык. Бизди ушундай деңгээлге жеткизип, ушундай аң сезимди мээбизге куйган биздин эжекелерге, мугалимдерге рахмат, агайларга рахмат. Сиздер бар болуңуздар. Сиздерден, маселен, бизден башка дагы канча өстүрүп койгонсуңар. Значит, баардыгы эле бизде болсо, значит, силер бактылуусуңар. Силердин бактыңар башкача болсо. Ошон үчүн силер үчүн, классташтар үчүн, аяштар үчүн, баардыгыбыздар үчүн ден соолук, жакшылык, барчылык. Аман болойлу. Дайым жакшылыкта учурашкан Кудайым насип болсун. Саламат болуңуздар. Браво! Ең негизгиси эжекелер, агайлар, баягы балдарды шок дейбиз. Негизгиси шок болгон үчүн бизге көп көңүл бурулган үчүн жакшы тарбия алып калганбыз деп ойлойм да мен. Сөйлөгөндө мына Гүлнөз эжеке кирип калса, сабактан сырткары да тартип туурасында өтүп кетет эле. Фундаментти мисалы үчүн эжеке өзү куюп кетсе, үйдүн фундаменти эле эмес, кышы да жакшы урулуш керек да. Ибрайым агай кышты жакшы чыгарган экен, мынтип байрадан жолугушуп отурабыз. Эң негизгиси элибизде жакшы сөз бар го. Жакшы адам кас боло албайт, жаман адам дос боло албайт. Биз эми жакшы достор экенбиз, жакшы тарбия алган экенбиз, мындай чогулушуп, баардыгыбыз чогулуп отуруп ушундай отурганыбыз эң кубанычтуу күндөрдүн бири деп ойлойм. Агай эжекелерге баарыңарга жакшылык каалайм, жакшы каалык каалайм эжеке агайыбызга. Ömrüңөр узун болсун. Жалпы эле классташ кыздарыбызга, мисалы үчүн Гүлнара. Эң негизгисин баштап кеткен ушул экен. Гүлнара ошол учурда Кудайдан тилеп ушул эркек балдарыбызда чогулуп мектепке келсе экен деп тилек кылгандыр эле. Мына кайрадан да балдар чогулуп отурат. Интернатта эч ким эжеке айтып өттү. Интернатта мындай чогулуп келгендер болгон эмес эле. Мына чогулуп келип отурабыз, эң жакшы жөрөлгө болду. Ар дайым ушундай жакшылыктын үстүндө жүрө берейин. Баягы бирөөнүн жакшылыгын бөлүшсөң, өзүңдүн жакшылыгың да көбөйөт дейт. Ар дайым үй-бүлөңөрдө жакшылык көбөйө берсин, биздин да жакшылыгыбыз көбөйө берсин. Аман болойлу, тынч болойлу. Негизи шок балдардан бирдеке чыгат да. Ооба да. Çok rahmat. Al çaylar sıyırdan havalar öyle. Zapay, şu tabak dış tabak mı? Çay koyar mısın? Çay koyar mı? Çay sıyırdan havalar, aşklar, söz bulmakları biz var. Allah'ım cedre bulmak. Tamam tamamımızda ben. Ruhsat etsin. Ağaylar da biraz işin babası. Bir ara uzatsa. Bir ara atmasam. Ya bu cedde gidelim. Отлично. Şu anası. Sen hem çıkamsın. Это мои проблемы. Kalmamdan başına gerek hazır. Oruz boyalarını taşlap koy. Çoğu biz özümüzü bekliyoruz. Bunlar sınavından çok Bir tersi kırmayı partiyezge жеткенге бұларға. И все, маңда қалып кетіп, бір тәсілге отырып қалып, бұларда Ай, нет. Bu men şurada oturganlar bardığına
daima ынтымақшылықта, бір-біріңерді көргенде қуанып, сөйлеп, бір туғандай болып көрішіп, жақсылықтарда көрішкілі. Daim бір-біріңерді тойларыңызға шақырып, nevre-çevrelerinizге toyылғанда, ошол мезгилде дастарханыңар тойлорго, жақсылықтарға салынсын. Ошондой эле бала-чакаңар, невре-çevreleriңердин баары кызмат-урматын көргүлө. Ошентип бири-бириңерди урматтап, сыйлап жүргүлө. Бизди да урматтап чакырганыңар үчүн чоң рахмат. Силерге дайым биз ыраазычылык билдиребиз. Мына айтып атат, эжекеңер менен агайлар. Шок немеледи? Баары силерди шок кылган фундаменттен баштаган ошо эжекеңер. Ошо силерди шок кылып тарбиялап койгон. Agay, men eng azir жақсы бола баштадым. Yok açık жүрөйүн. Eng şoku begine. Rahmat sizlerge jigitler. Barыңар kızlar, jigitler, barыңар жақшылықтарда bir-biringерди урматтап, сыйлап жүрүшүңөрдү мен каалайм. Ошондой эле бизди шунчалык чакырганыңар үчүн биз чоң ыраазычылык билдиребиз. İşiңер ийгиликтүү боло берсин. Ne iş kılsanlar daim işine ilgilikli olsun. Kayaka yol жүрсеңер daim yolunlar açık olsun. Sağlığa maksatına katkalırsın. Ana o min. Daim halkasına layık olsun, açık olsun. Biri-biri sıylap, kütüp yüreğiyle, tiş bolayla, görüngen yerde, жақшылық жамандықтарда çakırışı biri-birisi aligi dağı görüp kalsalar, neme kılıp, telefon çalıp, belki klaslaşlardan. Tolup kolayla.